Impact News ta Impact Talk to Manipur connect with the people you serve. Program asibu yengbiriba khwai khudingmakpu Ibethoi Thokchom na taramna okchari. Well, this show is a platform for pioneers, leaders, entrepreneurs, professionals, newsmakers, and anyone in service of people to share their visions and their contribution to the society. Ngasigi akoigi show asida puduna lakchari guest asi huzik National Institute of Rock Mechanics, Bangalore da scientist on a Pubiriba, Dr. Laishram Gopeshwor Singh, importance of engineering geology in infrastructure development projects. Hariba topic asida wari watai sanana bagi tanja adulogzage. Ahan bamakta da Dr. Laishram Gopeshwor Bokoi so Impact Talk to Manipur da taram okcheri. Akogi so je hodo pase Dr. Ge Ming budi hakna panjare do Dr. Ge brief introduction ima baba Laishram amadi hoje hakna busu panjakre scientist oina library do kitang kupthana songi introduction amtang tawbi. Ha makta da akogi impact tv bu miyeng tabri ba isin naw sing amadi mai samayam bu ina tram ukaina khurumjari amadi ngasi nungai ba ningon chakabu numit asida Manipur amadi Manipur wang moda library ba isil je sing busu ai family amasung ai तरफ तगी याफा पाउजल बिजरी आइगी इमिंग डॉक्टर लाइश्रम गोपेश्वर सिंह कवे आहा उलो अवांग लेकाय दगिनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नंबोल दगी बिन नंबोल केंद्र की मनुंग लेबा उलो अवांग दगिनी आहा सी खुगी स्कूलिंग से उलो हाई स्कूल दगी हौजरे खुगी स्कूल जे खुगी उलो हाई स्कूल ना खुगी उलो अवांग लेबा स्कूल में दगी हौजरे अदुगा खुगी up to class 10 box na ulo da tamdra matung dai gi 10+2 na khu oinam college thamarmari college dagi tambe adugi matung dai Imphal college da ai geology honors hoina gi first year dagi oina logjara ga course subject oina khu geology honors anga oiding hai geology se pam logjare adugi matung dai Imphal college dagi ai gi graduation je loislo matung dai Kurukshetra university gi Haryana da ai gi MSc applied geology da MSc tawjare adugi matung dai yak se Sahi among gap matung is get graduate employee test and engineering that is Taramatung all in their ring 60 la matung is a more quickie IIT sing the Quimka is try to know when I get the quickie I see Matum the gate pick I don't matter them impal Manipur Lake. But Manipur the quick handbag atom seasons that is applied to one who with the marks in the I ring to one like from Tokune. Although Matangi winter seasons in Toganda. Loin all this is full loy matung ai kitang mo andi without scholarship ta nang je PhD tor ga du mo some manage project manager scholarship ga du ai kitang financial sai na kitang khong ja da ge hoi gi ai hana tam jara ko Kurukshetra university Haryana sai changse laga mo to adu mo na mo ai gi gate ki score je yeng matung ja mo na mo ai kano je mo na di nang si scholarship de pit tam mo Irrigation na ko university research scholar na mo na scholarship ma pi matung ai se mo Kurukshetra sida PhD ma kha sa thare adugi matung sida mo ai se sahi ani mo experience le ro matung sida khoi gi kano khoi gi senior research fellowship na khoi CSR scientific council of industrial research ki makha sida mo moni scholarship no on to mo no paisa je hena pi re adugi pi ba tha taro mo sai ai Bangalore gi sida post ma tawe ai research wo sai ani khatang ai jare 2006 adai da ai registration do ne adu matung da 2008 sida ina si scientific gi SRF na senior research fellowship phangaba matung ji dai jemo mon scholarship do pi ba hor pa tha hum mari da ngai ri ai Bangalore sida post ma hang ai job se apply do singa do da level for the scientist when ai Bangalore 2008 ki October se join to hore adu hujik makha ta ban ai join to jare adu ai gi family gi matang da ha ga ai se khoi gi ai gi pa gi ming Laishram mani hana khoi gi JDO Imphal West Imphal East ki JDO orame the imana khoi Laishram Ombila devi khoi isin naw toruk pe yamba hanar Dr. Sandesh Sharma suji khoi Delhi gi ICMR tama ju scientist oina thok tori ai inong pa to ma sin khoi Jenim sta Laishram Dineshwar marks khoi gi sta Jenim sa thok tori ichi ahum ne ichi ahum je mayung ne pang de Gangavati Dayavati and Davanti adigi ai na moi sigi taruk su masuri manga su bne adigi ai loina besina khoi gi kano dakine Sawaijam Ningon Thaibema Devi Kowe. Marks MSc Nursing ne hojik Bangalore da khoi gi Sita Sarda College of Nursing ji da ma ji kana toroga assistant professor ne thok tori. Adu go mahang na Bisempur da gi ne adu mahak se khoi ngai khong si ba hare ba khoi village gi khoi gi Sawaijam Pisak am song Sawaijam Ombi lata gi
माजु मसान पी माजु मंगा तरुक मंगा सुबने सब माने कोई मंगा ओके हायम नोंगाइजे दु मखा तारपसि हुजे डॉक्टर ना रॉक मैकेनिक्स अमदी रॉक इंजीनियरिंग की मतंग द खितंग समलपना थंबी कोई की रॉक मयाम जे कोई की जियोलॉजी से मयाम से हेना खंबिरे कोई दी स्टडी ऑफ द आर्ट है कोई आर्ट्स द कोई नेचुरल फीचर मयाम लेखरा अद कोई जियोलॉजी ब्रांच मयाम लेखरा मतुंग सिदा कोई की पेट्रोलॉजी मयाम टेक्निकल वाट हाइजरब द कोई की पेट्रोलॉजी कोई अतोप जो सब्जेक्ट मयाम स्ट्रीम मयाम जे कोई माइतो ना कोई की जियोलॉजी सिदा जो कोई सब्जेक्ट मयाम लेखरा पेट्रोलॉजी जियोकेमिस्ट्री स्ट्रोग्राफी स्ट्रक्चरी अद आइगी सब्जेक्ट ने कोई इंजीनियरिंग जियोलॉजी है इंजीनियरिंग जियोलॉजी ना कमाने तौर है कोई रॉक मैकेनिक्स है सब्जेक्ट सिगा रॉक इंजीनियरिंग से मरी लेना को सब्जेक्ट ने कोई रॉक मैकेनिक्स है बस कोई की माजु कोई theoretical and science amane masya kari gi maram da khoi rock sigi maram da rock ki behavior hai tara khoi ki mechanical behavior of the rock sigi maram da ndabne the rock engineering has na khoi ki suguma khoi ki rock sigi property mayam le ba khoi na akhoi na mafam da kai rum saba matam da ta pot saba ya khoi na rock sigi magi property mayam analysis toro matung da khoi na karam be engineering sin ma je karam mong da design da hune are karam mong da excavation da hune hoi ti yamna chakhol ba matam ni na khoi ki underground excavations अखोई इसम सम अखोई लंबी से चुम चलते व्यक्ति मखा द यामना शॉर्टेस्ट वे लंबी द मथक नतग मखा चप अदु सिविल स्ट्रक्चर मयाम सिगी प्रोजेक्टिंग सिदा अखोइना सिगी मरम कर्म मफम द कर्म डिजाइन तौगनि हान अखोइना इनपुट पैरामीटर मयाम पिरिबा अदु अखोइना रॉक इंजीनियरिंग हान खने अदु अनी सि पुनसिलगा रॉक मैकेनिक्स एंड रॉक इंजीनियरिंग रॉक मैकेनिक्स एंड द ब्रॉड एबा सब्जेक्ट नि सिदा मयाम जु यावग्रे ब्रांच मयाम लेखरा अखोई इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंजीनियरिंग जियोफिजिक्स एक्सकेवेशन एंड ब्लास्टिंग मेथड डिजाइनिंग मैम ले अदुकी पार मोइना कोई इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो रॉक मैकेनिक्स से शेयर तो सेबो कोई स्माइन करो ओके दुगो मखा ताबदा खंगजनिंगेशना एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी इन सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मैम सिदा करी एप्लीकेशन तबि नो अदुई मतंग द मुख अखोगी तसेना हाइजरबदा अखोगी इंजीनियरिंग जियोलॉजी से अखोगी ब्रांच ऑफ जियोलॉजी अदो अखोगी एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजिक साइंस टू द इंजीनियरिंग स्टडी असेंग मीनिंग दि मार्क्स है अखोगी समसन हाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी का सुनते अखोगी इन अखोगी करो करी हाजे तरे अखोगी इन साइंटिफिक वे दा इन अखोगी टेक्निकल वे दा कोई रॉक सॉइल्स एंड कोई ग्राउंड वाटर स्टडी तबने मागी सिदा स्कोप मयाम ले जगरे अखोगी इंजीनियरिंग जियोलॉजी दा अखोगी करी हाजे तरे अखोगी लैंडस्लाइड स्टडीज अदगी स्लोप स्टेबिलिटी हाइबसिन अखोगी माइनिंग गम ओपन कास्ट माइनिंग गम द मयाम सिनगरे अदगी मखा तारक द अखोगी नेचुरल हजार्ड मयाम ले अखोगी जियोलॉजी हजार्ड अदगी environmental impact assessments adagi akhoi property material analysis amai na akhoi mayam laina ma to akhoi civil da kamaina lake haiba ta da akhoi na hoji haiba akhoi gi hoji ti matam ni civil construction je aham da akhoi gi mamang gi matam da akhoi as a civil na taw matam akhoi geology input ji khang khang da bi mon ta kai mafam da construction se sajan nung to ba adu akhoi gi natural disaster la kan da haida ningai bu to ba अदो मोइना अखोइना हजिकति अचो प्रोजेक्ट मयाम एज अखोइ आइना साउथ याजरे जे अखोइगी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज हाइड्रोपावर रोड टनल्स अचोब मयाम तगन अखोइना जियोलॉजी की इनपुट पैरामीटर मयाम पिदा अखोइना हाइजबदा अखोइ मफम सिदा साबा यागदा यारोदा हाइबगी जियोलॉजी की कलेक्शन अखोइ डू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अखोइ एरिया अखोइना मयाम द पिरिबा हाइदि अखोइना न्यूक्लियर पावर मा सा मतन मसी जोन अखोइ सुनामी इफेक्ट लाकरा अखोइ टाइट से क्यां वांग लाई अदुम अखोइगी सिस्मोटेक्टोनिक स्टडी मयाम जोन स्टडी तरो मतुंगदा मफम जिदा अखोइ न्यूक्लियर पावर्स फाबि जाय अखोइगी सी कोस्ट मयाम ले जि कुदाम कलम अखोइ तमिलनाडु दा अदिगी अखोइगी राहोर पता अखोइगी करे हेदर अखोइगी राजस्थान दा मोइजिंग मयाम सारक मतम जिदा अखोइना मोइजि कई नेचुरल डिजास्टर लापदा कर्म प्रोटेक्शन पीरगा करमाइना अखोइगी रॉक सिंग जे अखोइना हाइदि रॉक सिंग जे अखोइना मयाम दि रॉक सिंग लोइ कल्ली लोइ फै हाम मोइजि माना देबा अखोइगी बैलेंस से कोई एवरी रॉक से कोई हम कोई हार्डनेस कैरेक्टरिस्टिक खेनेबा खेनेबा जी मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक फाइनल तोर मतलब द सिविल इंजीनियरिंग जे कोई इनपुट डेटा जे पीर मतलब मोइन ए सिगी मफम त सिगी डिजाइन तो सिगी सिस्मिक जोन होइता दि सिगी सिस्मिक जोन होइता दिस कर्म मखल डैम डिजाइन तौनी कर्म मफम अंडरग्राउंड कोई रोड टनल मयाम कोई की जो कोई नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे कोई की इंडियन रेलवे से जो कोई अनोबो नो स्कीम मयाम पैक ले जी नॉर्थ ईस्ट जो अदिगी अतोप उत्तराखंड जो हिली रीजन में हमसे कनेक्टिविटी रेली कनेक्टिविटी हमसे मोइजना अखोगी एटलीस्ट सर्फेस दे चप यादबनि अखोगी अंडरग्राउंड टनल मयाम हुलगा चलक की प्लान मणिपुर जो योगे असी मयाम जे अखोनी इनपुट पैरामीटर में पीरिबा सि कर्म मोन डिजाइन तरगा कर्म अखोगी हाइदि नेचुरल इफेक्ट मयाम से लेरी अदिगी ह्यूमन इफेक्ट मयाम से लेरी अखोजना कमाइना कंट्रोल तरगा अखोना कमाइना सपोर्ट पीगनी अदि कई मफम जे अखोई साबगी डिसाइड तौरा
sabagi decide tawra matung kai ma akhona loina investigation stage taw matam da esi ma exactly 100% je loina ma competent ore habiding am deba atop minor defect ma akhona adu treatment plan mum chama pi diba to magi rock sigi magi rock ma sigi strength ni kamani hankla laga akhoi gi structure sigi confine le ngwa hum ne habagi ta doctor gi wari se example pi raga zo hena nungai do male do matang sai sida doctor na to bi khrab already completed oi khrab projects amadi huji huji na kari to biri sigi matang da samna haijar bada akhoi gi hydropower projects ki da na kari to biri adagi nuclear power projects ki da kitang example ge loina na amka thambi akhoi gi sibana akhoi gi kaimba akhoi gi civil structure mayam sarak tar de akhoi gi investigation je ahum thona khai de akhoi gi before construction akhoi gi mafam je site selection ai tara site selection se da kamaina kar mafam je sabai yagadre ha akhoi investigation ma akhoi team am lejare akhoi gi adugi matung da mo akhoi gi DPR detail project report na mam legne ba immediately sabagi mamang se da mo adi during the construction jo akhoi involve tok jagane ba adu aina hoji hydropower da anamna akhoi ni yaw gi se construction akhoi gi tapoban Vishnu karana akhoi gi akhoi ni join trouble 2009 8 9 da akhoi Indo-Tibetan border tapoban Vishnu kar hydropower project nama akhoi gi NTPC na sa ki moina owner ne adu gi companies na akhoi gi client na akhoi gi LNT mayam mai part mayam kha te project si company mayam adu boina force na akhoi gi tapoban Vishnu kar hydropower da ma je akhoi gi dam ama sai akhoi gi dam ji akhoi makhlani sure akhoi gi the run of the river project habamga adagi atopam sina mo kamai to ge da akhoi gi akhoi achouba akhoi gi dam ama sagalaga akhoi gi magi full akhoi gi reservoir level ama sema matungda magi upstream side sing loina mo flooding ohelaga adugi hujigi dam ji dagi adugi attach to power house kuma ma saraga akhoi adum makhalam jale hujigi ji jamna akhoi controversy project ne akhoi teri dam sano homta sai kun gi matla controversy tawna gi adigi atop akhoi notice ki lam kya da su mem controversy mem da akhoi gi lam jing ji loina habitat loina submerged to ne habi khudong cha do mem le hujigi ai highway project na akhoi learn of the river project na akhoi gi small akhoi gi barrier dam macha ma sarane ba adu akhoi gi water je akhoi gi somna kan akhoi gi ICRT na akhoi headrest tunnel na akhoi water je nakana thaidu operam about 9 km 10 km akhoi gi rivers na makha sam down zum chathar ga matong sida akhoi gi man akhoi gi small akhoi garden na akhoi ising ge poraga akhoi hydropower sum na sangi je asem the volume of the water and akhoi ne kayam mafam dagi ising je akhoi turbine je thadraga habis ni dakar thare je kayam mafam dagi ising je drop to grim no ani sini yam dakar thare je magi adugi matungina akhoi gi megawatt kya sung dokni akhoi gi samna lo ta khaido project simply akhoi 153 megawatt khadane akhoi yam small laktane adu aini investigation tawdi 1000 gi abak naktane investigation tawdi aduni hojiki tapon bisno guys maina akhoi ICRT sema se so akhoi na aina achobu role ma yaujaki adugi matung sina akhoi construction stage ne adigi investigation stage da akhoi gi Mumbai mana ke akhoi malses gar an akhoi picnic spot amne akhoi waterfall about 400 meters waterfall drop da weba adu mafam da to akhoi organization mayam so akhoi gi moji sagat kare tago matung akhoi easily akhoi NIRM da lai noi mafam da project se moi atoba ke anu investigation tawre akhoi finally na akhoi NIRM rock mechanics ne India da akhoi ta sena ja akhoi rock institute se akhoi umbrella branch ne akhoi Nepal je atoba department engineering geology geophysics gasing excavation adun moina easily high basing se akhoi construction taw matam na investigation to sang mangak ne ba adu moina kon project se akhoi de pire adu pire matam investigation taw matung da hoji gi dam si da kari ahong balai ba kya akhoi at least akhoi investigation taw matam kana ba khara ni program honai ba kamai taro moina kam halni akhoi earlier organization na kano taw gi ba matam si da moina taw investigation ji gi review hai tara moina to ji chumra na traga kari hina akhoi input hena pirag hena chaw thok mong da haidi hena kano mong da porak da habdi hoji gi malses ga ha akhoi tam jeng am dam ji gi leng ji khoi gi 2.5 km leng adu moina spana koi tho kha sinagi akhoi na sigi mafam ji dam ji shortest or have da akhoi na akhoi 700 meters distance han gi ba sida akhoi na koi tho gi da ka da dam ji moina chi jaga si hamna koi gi geologically defect wa jaga ne problem no pe haying leakage of the dam of hana moina ama da doubt thamba matung sida dam ji koi tho ga sinagi akhoi na mo hoji ki kano sida mo akhoi na dam ji handaran ba ji akhoi gi economic ne have the in terms of the crores the hundreds of crores akhoi na save thon gi akhoi na investigation reports de moina estimate ro khoma tam da
ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁ ꯂꯤꯐꯠꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯍꯣꯠ ꯕꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯔ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁ ꯁꯣ ꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯔꯕꯥꯏꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯥꯏ ꯇꯤ ꯑꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯇꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ इन्वेस्टिगेशन तौजबने अदु हाइबे इन्वेस्टिगेशन अखोइना डिफेक्ट मयाम अमा फाइंड आउट तवे सिगी मफम दिदा अखोइ विक जोनी सिगी अखोइ हाइबदि हयेंग पावर प्लांट सेरा कांदा कइम क्रेक कुम लागते न्यूक्लियर से अखोइ यामना थिना मयाम ले हेना कंबिदि यामदिना साथि खिदंग लीक ओरपदा अखोइगी अखोइगी रिएक्टर बिल्डिंग लीक ओरपम लोइन थ्रो स्प्रेडिंग तरो के रेडियस अबाउट दि अखोइगी 50 किलोमीटर रेडियस मी लोइन अखोइगी डिस्ट्रॉय तौदेबनी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड अदर प्रॉपर्टीज आल्सो अदु अखोइ नेचुरल डिजास्टर मयाम जी लाकदा हेना अखोइ स्टडी मयाम तवे अखोइगी सिस्मोटेक्टोनिक स्टडी अखोइगी स्ट्रक्चरल एनालिसिस अदु मयाम अतोप अखोइ ऑर्गेनाइजेशन मयाम तौग्रे अखोइ ऑफिस अतोप ऑर्गेनाइजेशन मोय तौग मतुंग कंस्ट्रक्शन स्टेज दा अखोइना एजम अखोइ ट्रीटमेंट तरो मतुंग जिदा अखोइगी अखोइ मोय पोरिंग कंक्रीट से तौदनि अखोइ सिविल मयाम अखोइ रिकमेंडेशन पीदनि मफम सिदा अखोइ नोगी सिविल गी अखोइ फाउंडेशन फुटिंग तौब यारे सी मफम दे फुटिंग तौब अखोइना साइग्नेचर अखोइ सिग्नेचर अमा लोरो मतुंग जिदा मोयना कंस्ट्रक्शन सौब जावनि जिकि न्यूक्लियर पावर प्लांट एलिज अखोइ 2-3 years अखोइ फुथुले इन्वॉल्व तौबि जिकि ओके मतम अदुकी लौरा मतिक लौरागा इन्वेस्टिगेशन तौबि हबा ओनदे अतोब अखोइ कंस्ट्रक्शन हाइतरे अखोइ पार्ट मयाम स्ट्रक्चर मयाम लेबा ओ स्ट्रक्चर मयाम से कोइना मतम मतम लोसिलम मोयना एनआरएम से यामना गुड अखोइ मोयना अतोब मयाम एक्सपीरियंस मयाम से लेरमे मोयदि याम थिना अखोइ कनो तोब स्ट्रांगली अखोइ रॉक मैकेनिक्स याम थिना अखोइ टोटली डेडिकेटेड तो कांगुनि हाइना अखोइ प्रोजेक्ट सिंग अखोइ इंस्टीट्यूशन जे लेजे अखोइ एज ए कंसल्टेंट ओना लेबनि अतोब प्रोजेक्ट मयाम अखोइ गवर्नमेंट की ओइगरा प्राइवेट की ओइगरा अखोइ प्रोजेक्ट से लौरा कांदा अखोइना मदद अखोइ इन्वेस्टिगेशन तौजबने मोइन प्रोजेक्ट से पिराने सी मतंग तौबियो कइमो प्रॉब्लम अम लाए कइमो कोलैप्सिंग तौरे नत्र कइमो स्लिपेज ऑफ रॉक मास तौर एसी मत कमाय थना अखोइना साइंटिफिकली टेक्निकली नॉलेज मयाम पीरो मतंग तौर हुजिगी मात्र अखोइ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मात्र अखोइ साब हुजिग अनम लोसिन जरे अदिकी हुजिगी क्रूड ऑयल स्टोरेज ना अखोइगी अखोइ इंडिया दा क्रूड ऑयल स्टोरेज अहुम ले अदु क्रूड ऑयल स्टोरेज दा आईएसपीआर ना अखोइजिना मोइसिना ओनर ने गवर्नमेंट की कंपनी मने अदिको ईआईएल एंड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से गवर्नमेंट की मिनी रत्ना कंपनी में मोइन अखोइ एनआईआरएम से प्रोजेक्ट पिरे मोइन अतोबा कंपनी साउथ कोरियन कंपनी मयाम जो अखोइगी एज ए कॉन्ट्रैक्टर ओना थबक तौरी हारिबा थबक तौरकपसिदा मोइजिना तौरिबसिंग रिव्यू तौबियो हाइबदि सपोर्ट मक्ता पिरगसु हाइदि हेना सपोर्ट पिसनबा याबा हेना यादबा दरकार लेतबदा सपोर्ट पिसनबगुंबा हाइदि एवरीथिंग इज डिपेंड्स मनी नि अखोइगी दरकार तब गाक्तने अदुना अखोइना एज ए गवर्नमेंट साइड दगी मोइन तौरिबसिंग रिव्यू तौयो अखोइना एसी मफम सपोर्ट पिबा याबा यादबरा अबाइतना हुजि क्रूड ऑयल स्टोरेज अखोइगी लगभग अबाउट अखोइगी 700 मीटर की लेंथ असिगी हिस्ट्री सिना अखोइगी अखोइ इंडियन गवर्नमेंट सिना तोबा लमजिदगी अखोइ ऑयल जे अखोइगी इंडिया दा थोइबा अखोइगी थाउसिना दि मणिपुर इंडिया दा सिना बंगम पोते अतोबा मपानदगी इंपोर्ट मयाम तोसले हाइबा पोसिंग दि हुजिगी अंडरग्राउंड केबल जि मयाम जिदा स्टोर तौरगा थमगा मतुंग जिदा हायें अखोइगी इमरजेंसी म लाकंदा अतोबा स्ट्रेटेजिक टाइम जिदा अखोइना मोइना थाउगी लोसुनबा छुंजिलगा स्टोर तौरगा थमने अदो एजना अखोइगी जियोलॉजी की रोल जिना अखोइगी मदद केबल साबजिदा कमाय तरो एनी अखोइगी सपोर्ट बिरे मतुंदा कइम अखोइगी पोसिम तौरक मतुंदा कइम अखोइगी निंगाय बाय खोय बि याउदना कर्म मोंग सपोर्ट पिगनी अदि लाइफ ऑफ द सपोर्ट से कर्म मतुंदा पिगनी हाइबदि अखोइगी रोक से त एम खरा amna ta एसी लोइनम फुल एक्सकेवेशन तौर मतुंदा सपोर्ट पिसि अदुना ते अखोइगी डॉक्टर मंग अखोइगी लायंग मता टाइमली अखोइगी हिदाक चाबियु अनाबा फगे हाइतादि स्वाइतन अखोइगी जियोलॉजी द जो अखोइगी अखोइनि पिबा मतम से मागी रॉक स्पान जे मो डिफॉर्मेशन जे रिलीज तौबा अदुना अखोइगी कर्म मतम द सपोर्ट पिहोगनी पुंग क्या मनोंग पिहोगनी निमि क्या नि मतुंग पियकनी अदुन सपोर्ट मतम साना पिहोगदे अखोइना सेव तौबा वंस कोलैप्स ओइर मतन अखोइगी मतम अखोइ बैक फिल तौगनी मदुगी सेव तो लांग हेन अखोइगी पैसा जे हेन अखोइगी हेना चार्जिंग तौबा हेना चार्जिंग तौबा अदुन एज ए गवर्नमेंट साइड तगी अखोइना होजिकी मयाम से कंट्रोल तौन ओइना अखोइगी ऑल ओवर द इन लेस एलिस अखोइगी बेंगलोर द लेजे हाइजम एलिस 10 to 15 days the always outside the level all over the India adigi sina अखोइगी क्रूड ऑयल की स्टेज लेजे अदो डॉक्टर कनो वारी से हम नोंगारी मतंग साइसिदा ब्रेक अमतंग लौजगे मतंग साइसिदा ब्रेक अमतंग लौजगे इंपैक्ट न्यूज़ ता इंपैक्ट टॉक टू मणिपुर मीडियम तातुना लाइबियु ब्रेक की मतुंगदा मयामबु अमुका हन्ना इबेथोय थोकचोमना तराम ओक्चरी
Doctor Koina break in Mamanga, Doctor Napaikat Pikraba, Amadi ongoing projects may am Matanga Tambiki, Aduda, lift irrigation projects, Adugi Matanga Skitang Tambi. Lift irrigation, Sequiki, that's in have the quickie, Alamna quickie, under Protestant Tilangana, you can't pack project of lift irrigation project in the Kamata, the Quickie, Atoki, Godavari, Krishna rivers, the Quickie, Samari Matam, the excess water is lava. Mokosh in a dam with small barriers is Haramatungi, who is lifting Trokaneva. Lifting the drought prone over water scarcity from the ising the single of the moment. We huge water level during the summer matamida, which is rainy season matamida. The ising the step by step at least about 500 kilometers when lift the river. Lift the opposite step by step when lift the matamida, water conveyor system. Ising the command procodoneva, open canal, the gravity, the had ising the float over man canage from the Awang, the unnamed center, which is the unnamed the Awang the Sinkalakadeva. Must they see the geological roles? And ising is Chinkana the Wiki, Asoba had the magic gradient him of the other, ising the Chelanabagi. Ado Wiki, Asoba pump house, Kumba, Wiki, Asoba cavity, Wiki, Asia, the world, one of the biggest Wiki search pool, pump house, kind of pump machine installed to driven. Also cavity, the Willa about the Wiki 400-meter length, with half kilometer of Wiki length, 30-meter wide, and love this 40-meter or 80-meter different caverns later. 80-meter high level the command of the stability point of Young the Neva. Mother Karima Ningai of Hokabi, Karama support period, strengthened Toraga, life of the projects here. The cost effective. I think Matam the construction to Matam the Tosu Mayam, the casualty talk works progressively command supply they have totally all the Marine Okuni is a course command minimize Agoni. Projects give in labs command extent of the river. Adugi supports a queen pedro. Adu Mam with tunnel may am like that, so underground cavern may am like that. I might not know Adugi protection people. The ising in Wiki just reverse of the hydropower. Hydropower is in a quick ising the drop tower Matunda, turbine to electricity, which can pump hawks is a wiki electricity consumed through ising the lip tower, which is water scarcity of the quick irrigation purpose, drinking water is in the Kuna. Provide one. We have a scheme, we have a scheme in terms of the crore, 50,000 crore Matasango project, which is government of Telangana, which is recently which projects that can involve the okay, involved of the Aduga Doctor projects in Sitaram Dai Amadi Tauriba Manungi investigation Gimatang to Tambikre. Adubu in a Kupna geological mappings Gimatang. Which the investigation that when a surface investigation have subsurface investigation. Subsurface and the underground investigation. Before underground is a command country, Matamada de Quina, same hopotry, came up with the easy lane later. So the Manum the Kari lady, Kamali is a Kanga Bokui Pambi scenery technique. Okay, from the single from the borehole drilled or structure to give up to invert level like the bottom of this inverter Matunda Higi, Mazina Higi subsurface investigation, logging Toro Matunda, Karam from the big zone lady, Karam in Visa. I think Matunda come a plane over the geophysical survey. I can lady. When you comment away, Emma is a geophysical survey to view, seismic profiling to view, resistivity survey to have more soil profile to have the Anomanaki soil profiling that when look to Matunda, hard rock when foundation gives Sinaka. Asina subsurface information to it. The surface investigation of labor, our crop mayams. Soil cover based the surface mapping the Canada. I only when a rock to get data collection to the river. I don't know come from the outcrop the Pangaki data collection to the Quina, Magi joint system, shear zone, Kanaki, geological defect. High was in the impact wave of his Harakumatamida. Ninkai Hokai was a more in the whole level, which is shear zone of Hariba, geological joint, holding faults, unconformity, and has more in the Yamna role of the collapsing of the tunnels. I don't want to find out or Matunda, and Mafam the tunnel, Matamda, scheme of the Ningarakoya. Ningarakoya, the before a Yorum dies the sea Chenezida, 3 kilometer point 2.2 kilometers. Ningarakoya investigation at Pigita, Mafam control blasting to excavation to never. Adu Mamma from the decay processes in it. I don't know geological mapping that when identified to the who geological mapping to the Queen direction owner of Brenton compass kumba, mobile mapper GPS kumba, locations in map to the mapping at the labor ground preserve and the paper transfer to the
adu doctor na habi ba wahai sing si am simplest form da har tari mapa dugi chana ba mapam da chana ba technique sizin na bai wan sizin na identify taraga thogne hai ba geological terms ni khoi isam samba khoi gi mi kitang khangmo da bai technical is kitang moina civil engineer kangmo moi ls moi gi tamak matam da geology sabi khlo yora hositi khoi gi NIT IIT me am da lei matam ju moi first sem second sem geology gi paper jam na pe hai di moi civil engineering ka khoi geology gamne close relation line ba aduna moi every semester khuding geology paper am ha pe jikte okay tanja si de doctor sina hoje rock mass ki characterization gi matang khoi rock mass khoi na hai ba data me am je khola kan da lokhla ba matung da khoi na khoi gi formula am phale kamai tna khoi gi rock si khoi gi yam poor condition la good condition la natraga khoi gi very good la excellent oibra rock si khoi rating am sime khoi data khoi gi 6 parameter 7 parameter collection tori collection toro matung da khoi gi theory may apply to khoi Nick Burton and Benes ki khoi rock mass rating kana khoi gi moina putor introduce do ne khoi Nick Burton na khoi Q system tunneling moina putora ka kan sida khoi gi moi gi formula sida khoi apply tore adu khoi gi rock sina khoi gi myam ni rock this is a good rock sida kemuk sa da kem ningar kana civil engineering ka ngun pi ba akhoi ne rock to di as a khoi gi rock sim myam kana aggregate of the mineral ne some portion ka tane akhoi gi rock mass ne ba khoi yeng si rock mass sida kamai to khoi khoi na khali ba selection oi ba khoi gi pot area sida khoi ji gi joint kumba khoi gi defect myam sina loina na yauri ba adu gi khoi rock si ka khoi gi defect oi ba khoi gi pot myam ja khoi shear zone kumba joint gum me pusila khoi rock mass na khangne ba adu rock mass ne khoi na categorize kha do khoi gi ji gi formula myam jo ji data se field collection myam toro matung sida adi kai khoi joint ji gi direction ne hena favorable oi bra oi da bra kan khoi myam toro kan da khoi gi rating ji ma khoi na pang thamme ba adugi rating ni matung na khoi support system ni pi ba si karam mpham na support pi gani karam mpham na support si pi roi aduma na khoi ni rogo sma si classification to ba aduni khoi maroi na khoi engineering geology na pang thoi je adugi matung na civil engineering kang sin si mpham de geology kang recommend to di si mpham de rock support si gi pi ro khoi gi short treat rock bolting adi ato to ba khoi gi SFRS kana khoi makal gi support me am le passive support active support kana adum temporary support permanent support kana khoi gi mayam lekre sina me khoi technical num da am sakre adum mayam support se pi ro matung sida hoji ki rock mass ki classification matung ne pi den ko khoi simply yeng si pisalo haibda di khoi blind haiba jamne experience hoira khoi senior gum le na at least 20 or 30 experience hoida moi di kitang du khange si mpham ji da ka tai kan haraga khoi actually di khoi na hoji ki data parameters ni lokhalo matung analysis taro matung na khoi na si mpham de accurate support pi ba kharam ne support pi matung ningare sar noina support pi hagan si rock se collapse kamai trai adu akhoi na pi yo support moi ne hena pi de bra ha check to da kan tai ba the contractors is me am khang bi ne moi na contractors na khoi implementation work se khoi na yeng de number ownership lo yeng adi isa gi yum saraga di labor tan to do khoi yum bu sun kitang yeng da kan tai na man to yesu mi la le kan adu gi basic knowledge bi de khoi na moi da ownership de pi ba adi government gi oigara adi gi private gi oigara aso aduga doctor na ngasi ba papers present to gi ba sing da yam maru oi ba khara khangat laga doctor na su ngasi tan ja se lawra ge kitang pan birom ai handak da khoi gi Europe ta handak June da juma khoi gi Czech Republic se da khoi underground construction 2019 na khoi gi world community at least about khoi gi 40 countries represent to gi se da khoi gi ai na sigi ai khoi clear lip irrigation gi matang ena paper present to gi adi moi ma'am jam surprise gi asuk sok construction sar no na karma technology ne khoi India ji hena ju khang moi gi Europe kumba at ka saka sakhra ol back construction je moi yam advance hore at least khoi gi 10 year advance ne khoi ji gi moi na 10 advance hana sa gi khoi hojik tammi ba aduna moi di ano na bi jam rush we de khun Europe se ma'am jena khang wi adu ju moi ano technology underground system jam shortest to the karam minor point to gni adigi sam easy way da ete moi di population ju neme easy way da khoi se di India da khoi excavation to madan labor mayam sange hadi instrument na khoi yam da bida labor mayam sin ta we adu moi asom na tawre sin khoi gi khoi machine da doin depel to totally aduna khoi gi casualty adigi injury mayam thoi India da toi mayam je khoi gi karam na khoi gi darkar ba safety shoe helmet kumba adigi atum mayam se protection mayam ju pi de bori no khoi ventilation mayam na khoi lei ba manung underground sa di suffocation mayam thoi khoi gi adu proper ventilation pi de mafam da walking di moi di khoi gi as a duty time 8 hours duty tar ko tani labor mayam je
adu moina tawko mo yamna uncomfortable oido mayam thingni aduna akoina as a government side the instruction mayam pi client sida no is mind to the people in the amta mathang thau so zum da laron never problem lakani moi de moi happy oina moi gi easily comfortable way the thabak thona machine hona akoina tambe aduna akoi mapam da jamna chap pside conference la matang da akoi suma khenaba mayam so le akoina observe to le india ga moi yam na khenara ma do adigi amaro na ina suppose da akoi gi german ga akoi gi czech republic gi border da akoi underground research kano center na ma hang to ado aina ji si akoi gi gold mine na akoi gi karnataka lebo india gi deepest gold mine with already closed over 1988 sida asmaina sumba gold mine ma gi czech republic sida le ma akoi visit to le moina during the conference da akoi gi moina si gi visit to na haidi ji ali akoi gi gold mine all gold mines sida moina akoi research level on top point akoi na ji taiba akoi india de sum ji to amta to dre ji bok ta akoi thena ko da di haidi akoi ne civil engineering geology tarok ma no as theory to ga practically karai to no khang de da adu moi as the research koi phd to me am ji ki underground manung loi phamal leba akoi gi civil engineering kangu me am sle akoi gi geotechnical engineering structural engineering mayam moi gi akoi gi geology gi mari lena ba akoi underground mari lena ba mayam su moi ne design to de ni underground sa ko ma da adu akoi kitang innovative oi ai gi wakhan da moi aina akoi gi director jo ina expert ta we the question is point on a what is learn somebody in presentation p moi da as point on akoi point thing re si akoi leba color gold find akoi same minister of mind di makha da le ramane akoi bu close oi da as point si gi way da kitang akoi gi laiba university amagi attest toroga laiba moi gi phd research scholar mayam to mayam moi gi direct gi akoi institution mayam akoi training mayam pre theoretical pe practical ni klai jatuna ha di akoi na tori project la pa maram na akoi gi akoi ne moi practically tap ngam da theory practical tamin ra ta kitang jo moi da hen improve oi da na admai da direct ni ham si ministry da si ma thara ga si ji akoi yaw so di color gold fall about the 3 kilometer surface da gini makha da all the water log area was da kitang di moi kitang si di kitang chamto ko kitang di easy way that the or na ma direct na ma session da ma try to gen na okay doctor gi am phaja wakhalon ju thambiri adu ga ngasi akoi gi interview sigi matam si ju pukloi lotion le adubu akoi gi future generation sina geologic science si moi da kamai ni encourage tong ni have do diam ten tak nam tang thambiram akoi gi geology science akoi gi manipur da di ls akoi tam ko da imphal college thawan college adigi dem college katane geology askal na bai na geology lora ka do no ko to no kasu kana da ka do no ai geology han ju pame ai aham da aina kitang to engineering geology na to aina aham palam na khoi oil je kamai sum to no sidam interesting hob de ai mat na khoi ulo je khoi labuk to le kan kamai na oil je khoi di oil thok ma pham je khoi anam na kanu ngak ne akoi sedimentary basin tra akoi arkan ari ba khoi gi lok si makhan makhan lai ba sahi ma tungina sta khoi se jo asam to khoi thok pa ya kana khoi labuk si da sala kan da wakhan ai gi feel tor ga labuk sa pa da lori gi yan ba ai feel to ba khara sai da su oil ga thola ti kamai to ba kan ai jam interesting oi ba pi ngai de so geology gi maram sa adna geology subject ai gi ba yam de lobi o sin akoi gi lai ba every construction to matam geology jam na khoi ta sin khoi gi unemployment ni kitang chang jo handa ga khale khoi mayam na geology to te nang ls college o jai bana ta kisu upai lai phote ado geology exam nei khoi di geology survey of india kana ado moi na ups na lo exam ne ado moi ma do chang ne ha ba su leite ado moi kitang laura ga di hoji every khoi construction ma to matam da geology gi khoi knowledge ta ka ta ma moi geology ma ma ne thame manipur da de ju kya khang jidre ko ana ma pang di every khoi recommend so no geology tham da ga di here no khutong ti thro pe adna geology thambiu akon suggestion pi akon problem mayam ji without geology knowledge da mayam problem solve to ki moina han lo deform to matong sida akoi da mon chemology da khu wai ba geology knowledge kitang le ga na di moi protect to ya na khare na geology si hen na khu gi nuai ba subject ni yam interesting ba adigi khu gi anam na future prospects yam lei ba prospect le ba na kitang budi khu gi kitang yum de kitang thap loi tare hadi city gum da kai ma thabak se di project si park phone de khu office work na kan ne ma ga field hen yam gi kanone job doctor na pros and cons ani mang hai vi am nongai je ya doctor gi chillaba matam kya kai thok pi de nang se khoi gi studio da lengbirok tu na wari batai sa ba gi tanja ma pi bi ba gi damak ta Dr. Laishram Gopeshwor bu amuka hana thagat pa phung dok chari mayam je khong khang masini ngasi no magi impact Dr. Manipur da sandok chari ba mathangi chayol da anoba personality mamu pu de na lakchage impact news meeting ta de na lai biu